Yeah, maxaka lawa vulavulaka i Biba Capital. So namuntlha guys ni nga ta mi komba patu ra yin'wanyani va yi vitanaka bad pattern. So i strategy xin'wana va xi vitanaka bad pattern. So a patu ra leyi loko nga li tivi hi leli guys. So ku na 5 wa maletro X A B C D. So swi lava a tinumeri leti tlhangana hinkwato leti ko ti nga ta komba swa ku leyi i bad pattern. So xa ku sungula guys ku sukusela la ka point leyi ya X u ta la ka B, loko u la kuma B fanele ku 50%. So hi ta famba la hi fika hi teka Fibonacci ya hina. So ku sukusela ka nengelo wa A antela ka B wa yi vona swa ku nengo wa hina B ya hina yi le kwini, i le ka 50%. Let me just do this. Okay. Yeah, so sukusela la ka X A paleta kuma B wa hina hi lweyi la ka 50%. So loko nengelo wo za wu famba u ta la ka 0.618 a ka ha li yona se i padra yin'wanyana. So a nengelo wa B swi lava u helela la ka 50% la ka 0.5. Yeah, so i xa ku sungula lexo guys. So a hi tlheleleni ka picture leliyana. So ma swi vona ku XAB i mi kumile i 50%, and then u tlhela u teka Fibonacci ya wena. So sungula a ni se hi sukela hi tala se sweswi ha cinca hi suka la ka A hi ta la ka B la kuma C. A C ya wena fane yi va ndzeni ka 0.382 ante 88.6. So a hi fambi ka leswa kona. So hi ta tlhela teka Fibonacci hi sukusela la ka A hi ta la ka B, a C wa hina swi lava a le ndzeni la. So a C wa hina swi lava a va ndzeni ka 0.38882 ante ka 0.88. So a C wa hina u vona ku a la phakati ka laha fana va phakati ka laha. Loko za a C lweyi a ta dlaya point leyi la ale a ka ha ri yona guys, a ka ha ri yona padraile. Okay, hi suka kwalano se hi mi kumile C wa hina. A sweswi hi lava D. Okay, ni ta dlaya. So hi ta tlhelela le. So hi lava a D wa hina. A D wa hina hi sukusela la ka A to C. A D wa hina fane a va ka 26.8%. So I take Fibonacci ya hina. You go from C to D. So swi lava a va la ka okay, so swi lava a va la ka between 0.618 ante ka 2.618. So a nengelo wa hina wa D lo swi lava u ri phakati ka sukusela la ka 1.618 ante la ka 2.6. I D wa hina swi lava a va ndzeni ka bokisi leri. And then D wa hina a na makondisa mambirhi fane a va la ndzeni ka 1.618 kumbe 2.618 la ndzeni ka box leri, kumbe a loko u teka Fibonacci ya wena u sukusela a hi tlheleli ka picture leyi u sukusela la ka X A a D wa wena swi la helela ka 88.6. So wa vona swa ku D a na point leyi la, a na point leyi la. So i dojo wa wona. So hi ta la ka Fibonacci hi teka Fibonacci hi ku from X to A. A D wa hina swi lava helela la on susa leyin'wana ya bayizisa. A D wa hina guys swi lava helela la ka 88.6. Ho ni endla ku yi va ya ntima ko nga ta a yi voneki kahle 88. Okay, yeah, yoleyo guys. So vona ku okay, all right, yeah. So ma vona ku a D wa hina a nengelo wa D lo. So hi ta teka hi ku X A B C. A D wa hina swi lava a jika ka nengelo wa 88.6. So loko makete u ta la ka point leyi laha hi endla ku yini hi nga ta xavisa kona. So okay, mo ni teka
yeah, so hi ta tlhelela ka photo lelana. So my vona guys, loko ti hlanganile le i bullish bet, so i bet pattern le, it's a bullish bet. So loko hi fika ka point lela 88.6 swi lava u endla in market u ya henhla. So ku ta va na take profit 1, take profit 2, take profit 3. So lava va nga khale va landzelela va swi tiva ku xikena xa hina xi komba take profit 1, take profit 2, take profit 3. So loko ku a wu lavi ku swi endla hi manual hi na yo a programa ni li vitanaku propesa di leswa kona poverty killer. So u endla yini, u ta seta a leswa kona a long position ya wena from ka point lela dile, and then stop loss xa wena swi lava xi tshama xi la hansi ka nangle wa X, because loko market u tala so padraw leyi invalid. So u ta teka Fibonacci futhi u sukuselela ka A and teka D. Loko ni hantlisa guys u ta yi tlhe u yi bukela video leswo u ta kota ku swi twisisa. So take profit ya wena ya ku sungula yi va yi li la ka 38 point. Okay, let me make it black, and then money ends up with yeah. So take profit ya wena ku sungula ta va ka 0.38.2, and then yin'wanyani ya vumbirhi i ta va yi ri la ka 0.618, and then finally yi ta va yi li la ka 100%. So yeah, it take profit ta wena teto, and then mo hi vona ku market what I endla njani guys. Let's see what's gonna happen on this mo hi vona ku market utata now. Okay, so masvona guys, you can see that the market came straight and then we activated market awuzanga utana la hansi ka XY hina la. So take profit 1 it's hit, take profit 2 it's hit. So guys, take profit 1 and take profit 2 it's guarantee it will hit guys. Itafika ka take profit 1 and 2. So sometimes the market won't ayifiki la ka take profit 3. So that's why I encourage vanhu vo tala ku loko za fika take profit 1 you move your stop loss to break even, uta xi move lana, so wa swi tiva swa ku hambi market wo vuya and then a wa ha luzanga. And then loko market ba take profit 2 you can just close the position, or if you feel like you still wanna do it you can take your stop loss ya wena u xi teka u xi tisa la ka take profit 2, and then njalo until trade iza yi va successful guys. So yeah guys, a bet pattern it's another strategy that I use. I'll show you our scanner xa hina xi ku scanela xi tlhe xi komba ku ri nghena kwini, take profit ya wena 1, take profit ya wena 2, take profit ya wena 3. So yeah, a bet pattern guys, it's a bet pattern, it's a strategy. As you can see tsariwile lawani ku ri this is a leyi ya bullish, leyi ya bearish. So swa fana swo hambana ku la wa xava ya henhla la wa xavisa ehansi. So yeah, lo vulavulaka guys i Bpark Capital, and then ani nga la ta lehisa video leyiwani guys. Yeah, ani nga la ta lehisa video leyiwani guys, ani la ta mi kombanyana swin'wana ku ri I know leswa forex strategy, there's many strategies like a forex. So mon pause video leyiwani and then ta mi komba ta mi komba xikena xa hina swa ku xi endla kanjhani. So I'll just okay guys, yeah, so ile xikena xa hina guys. So sometimes you can just do it manually. Loko u vona hi matihlo you can just take your X, A, B, C. Loko swi vona hi matihlo swa ku hayi mani a padraw leri nga ta ku na li vona, because loko so sungula ku trader guys u ta swi vona hi matihlo swa ku hayi mani ku na padraw la M la wa vona. So loko la ta swi confirmara u teka yona a maletro lawa u ma veka, loko so hetile u ta gama u pressa la ka draw, so you can see ya ku drawele ku byela swa ku leyi bet pattern, and then ta komba take profit 1, take profit 2. So take profit 3 guys is not guarantee. So that's why I'm telling you, because I take profit 1, take profit 2, you can just close the trade. If Mara you feel like the market will still go up, you can just hold the trade until you take profit 3. But take profit 3 sometimes it's not guaranteed. So and like I said, so guys, you can just scan. But when I look ungar show, you can just scan. So unga balaka bullish,
bearish na bullish, so you can just scan wa vona ku ya ku scanela. So loko za yi vona pot draw guys, i programmiwile a software leyi. Loko za u ku bullish i ta komba, loko u nga ri na pot draw i ta ku byela ku no leswi kona vona pattern not found. So a ku na bearish, ko va na bullish ntsena. So loko nga na pot draw ya ku byela ku hayi a ku na pot draw leri nga kona. So lo vulavulaka i Big Capital guys. Yeah, so xikena lexi loko xi lava u ta ni inboxa, ni ta faka WhatsApp number ya mina, you can just WhatsApp me, and then ni ku komba ku install njhani loko se u xavile xikena lexi, ni ku komba na ku xi tirhisiwa njhani, ni ku komba na ti-indicators leti fanele u ti tirhisa to just get sure ku ri i va you make money out of this software guys. So lo vulavulaka i Big Capital guys. No, hi ta vonana ka video tin'wani, just another ta mi komba strategy xin'wana va xi vitanaka bad pattern. So a xikena lexi na ti-pot draw ta tinyingi, ku na vo Gatli, ku na vo Cypher pattern, ku na vo Shark pattern, ku na vo tinyingi ti-pot draw guys. Maybe there's almost 6 patterns that bearish and bullish. So you can just open any market guys. You can just open any market. Man vona ku na pot draw la ka leswi kona. Yeah, ku na pot draw la ka 4 hours la gold. So vanhu vo tala lava va swi tivaka va swi tiva ku gold na yi dlaya, na yi tshikelela, and you can also see on my videos it's because of this scanner. So loko u scanner u ku bearish, so wa vona ku ri byela ku ri this is alternate bet. So a ni swi tiva ku la ka point leyi I'm expecting gold to go down. So mas vona ku already take profit 1 i biwile. So by next week maybe we can see maybe just a small retracement, and then we'll see Eba take profit 2. So go take profit 3. It's not take profit 3 ya biwa, but sometimes the market will just go up and then Eba take profit 3. So yeah, lo avalabla ke Big Capital mfano forex. Okay guys, ita vonana ka video tin'wana. Ciao.